Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita coba belajar Iqra ketiga halaman 6. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Bukan orang Malaysia, aslinya sih orang orang Jawa. Jawa. Cuma lama di sana jadi udah jadi orang sana ya. KTP-nya juga keluarga negaranya udah di sana. Iya, rezeki Lahirnya sih pasti. dari Jawa, kayak Maci Ramlah juga itu suaminya orang Jawa juga. Gitu. Iya, Oh, Maci itu orang Jawa iya, suaminya. Dia mhm. juga ada keturunan Jawa juga. Ya Malaysia Oh memang saudara iyalah sebab selumpur. dia memang di daerah di negeri Selangor tuh memang ramai lah, kebanyakan memang dari suku Jawa tuh. Oh gitu ya? Mhm mhm. Tapi Jawa Malaysia lah. Iya Jawa Tapi iyalah Malaysia. asalnya dulu Endon jugalah kan di Mhm. Selangor. Eka dimulai silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirati Hadirati wa afini wa'afini khosyiati khasyiati aiqabaha iqabaha. gina iya Itu Bu Yani kesusul nih pinternya nih. Kenapa ya? Aduh. Mbak Yani tadi ngantuk dia. Ghina iya laibi la lai ibadi. oh bismillah. Laibati La ibadi rofiati rafiati najiati naziati nashitati nasyitati. Ntar ke atasin dulu. Nih, atas sodikoti. Iya. oke sodikoti Sadiqati wamalia wa maliya wamalia famali'a zakatika zakatika fawahisha fawahisha lawakhia lawaki'a wahalika fahalika ha ci jana jana janahika janahika ja jariyati jariyati kadzalika kadzalika maghoriba maghariba madhoji'a madaji'a. atas sedikit Pak Ustaz Iya, yang ini. lahatifa Lahatifa manamiha manamiha marodi'i maradi'i. Bagus. Kemudian yang ini. syahida Ya, tadi saya belajar sama Bu Endang. Sama Bu Endang, sama Bu Sri Fatma. Ada ketukan nih pandai ya. Ketukannya pandai gini. Kalau pendek. Syahida. Syahida. Gitu. nak ketuk Syahida. Ya. Ingat gak kalau di pesantren atau di madrasah, itu para ustadz itu kadang-kadang pegang itu tuh, pegang apa tuh? kayu untuk ketuk Kayu. Anak-anak itu kadang-kadang kata tadi, iya dulu saya lagi ngaji, gara-gara ustadznya pegang kayu, takut, akhirnya berhenti. Jadi padahal itu kayu itu apa untuk ketukan dari harokat
bukan bukan buat mukul. Aku Cuman memang kadang-kadang kalau ada murid yang bandel suka dipukul kakinya. oh Tapi gitu. kadang-kadang itu orang pada ketakutan, takutnya dipukul padahal itu ketukan gitu. Eh, Syahidah gitu, syahidah, tuh gitu, syahidah. mmm, Kemudian, pakai rotan. pakai rotan. Kalau arum mah lain lagi katanya pakai kawat. Aduh, syahidah, La'iba, la'iba, ghanima, ghanima, rodiya, radiya. fi'ala, Panjang nih lagunya gini ya. fi'ala, Heeh, gitu. la'i Fi'ala, 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 tuh. fa'ili, Fa'ili, ki fa'ili. kitaba, Salah, banyak pendek. Nih lagunya ya, nih. kita, heeh, Kitaba, ki kitaba. kitaba, Mhm. Nih inget tetangga katibi, pada datang. "Kenapa tuh dipukul-pukul?" Katanya. Heeh. Katibi, jihada, jihada, jahidi, jahidi, ghifara, gifara, ghafi ghafiri, ghafiri. Ini kebetulan ada botol bekas obat nih, kosong. Terus tadi nggak ketemu-ketemu, Bu Endang panjang pendek, nah pakai ini. "Iya Pak Hari enakeun," katanya. Jadi dulu tuh memang saya kadang-kadang gitu Kak Lestari, kalau ada orang oh, yang susah belajar sama saya eh, pukulin. Tapi bukan dipukul ya ditepuk, ininya ditepuk ya? punggungnya tuh ditepuk pakai Yalah, beat-nya, gitu. oh gitu. Heeh, tapi kalau cewek kan nggak boleh ditepuk pakai tangan takut ada setrumnya, saya pakai paralon. Ada tuh pernah waktu di Jakarta, orang nggak mau Ya, jadi ngaji, kenapa? Takut dipukul Pak Aris sama paralon katanya, padahal padahal pukulnya bukan pukul kenceng, cuman beat iya, doang, cuma diketuk-ketuk syarat pelan kan, gitu. untuk syarat saja, heeh, Cuman cuman kan kadang-kadang kan gini kita tuh, kita heeh, lagi sholat, heeh, pikiran kita kemana gitu. Kita lagi ngaji gini, pikirannya kemana. Nah, dengan ditepuk itu kan orang yang hipnotis juga kadang-kadang ditepuk tuh ya, iya, ditepuk itunya apa paha, tuh, tepuk pu paha tuh, pep pundaknya, dia pundak, tiba-tiba heeh, lupa kan. Kalau saya enggak, ditepuk jadi eh, inget gitu. Kalau heeh, dihipnotis kan jadi lupa, kalau saya jadi inget. iyalah, heeh, Mhm. Laqa, kok kemudian konitati, qanitati, a atau ata, tiba kok pendek ujungnya. kok yang pendek kan, ba-nya Heeh. panjang, tiba kok Tiba kok, tiba kok, gitu ya. ada siha, Ada siha, basoliha, amin. Basaliha, hasidi, hasidi, bisyarika, bisyarika, pamahia, wa mahiya, aliyaha, aliyaha, syafilaha, safilaha, syati'aha. syati'aha. Pinter ya. Nih udah belajar sama Ridwan berapa kali? Udah 4 kali dah Pak Oh, Ustad. 4 kali, ya Entar saya alhamdulillah, tulis kan lain-lain kan nanti biar tak heeh, keliru. iya, dia mah sabar kan, Sekali. pelan ngajarnya, Slow, yalah anak muda. slow slow, iya. Oke, Kemudian mana mana tadi nih? Mana Pak Ustad? Yang paling bawah tadi ya? iya, Paling bawah. konitati ya, paling bawah. Konitati, Konitati, fay fayatama, fayataba, abidati,
abidati. Wa maliya. Wa maliya. Mawa. Oh Mawaliya. iya, mawaliya. Iya, sambil ketuker. Yang ini sama, bacaan panjang dan pendek. Oke. Cici. Jiji. Nini. Nini. Lili. Lili. Vivi. Vivi. Fa'ala. Fa'ala. Fi'ala. Fi'ala. Harus punya guru, Pak. Qatala. Qatala. Fitala. Kitala. Salah Pak Ustadz deh. Ah, Sebab Ki. Hah? Kok Ki ya? Nah, Ki ki. Kitala. Kitala. Kemudian. Wa'ada. Wa'ada. Fi'ada. Wi'ada. Yasyara. Yasara. Yisara. Yisara. Bagus. Pandai sekali orang Malaysia nih. Pandai. Di kebun sawit ya. Wow, sawit. Kemudian. Khosi'a. Iya, nggak ada yang panjang. Khosyi'a. 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 Khosi'ina. Khosyi'ina. Khosyi'ati. Khosyi'ati. Syo'ima. Soima. Kho. Iya benar, panjang betul. Khodi'ina. Betul. Khodi'ina. Khodi'ina. Sogiroka. Sogiraka. Apa sedikit Pak Ustaz? Nggak Oke. nampak tuh. Iya ini, Sedikit. hafizah. Oke. Hafizah. Hafizah. Hafizina. Hafizina. Hafizati. Hafizati. Zabaniyati. Zabaniyati. La'azida. La azida. Ji yang panjang. La'azida. Kemudian. Tolibina. Talibina. Sodako. Sodako. Sodiku. Tak nampak Pak Ustaz. Oh iya. Naikkan dikit. Oh iya. Yang ini nih. So, Dikit. naik. Oke. So, dikit. So, mana tadi? Udah Iya hilang itu. dah. Yang ini nih. Nih. Sodikian. Ah. Sodikina. Sadiqina. Sodikoti. Sadiqati. Hadoro. Hadara. Hadirina. Hadirina. Hadiroti. Hadirati. La'iba. La'iba. La'ibina. La'ibina. La'ibati. La'ibati. Yang ini hadada ya. Hadada. Tuh ha itu di awal, di tengah, di akhir. Ini ha gede. Sama walaupun bentuknya beda, tetap ini hadada. Ha gede. Ha besar. Ya. Terus halaka. Halaka. Naharo. Nahara. Lafihi.
lafihi hadihi hadhihi hamaza hamasa syahida syahida wabihi wabihi fakariha fakariha. fakariha Nggak ada yang panjang. Kemudian hadama hadama fihima 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 a a abihi 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 ibadihi ibadihi. Biar pelan asal benar. Yang ini. la azida La azida fi jidiha fi jidiha bibali bibaligi banyak panjang bibalighi bibalighi bigol bi bigolidhi 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 bidonini bidhanini wajasadihi wajasadihi watogina watagina biyaminika biyaminika mi misha mishakihi mithakihi. mishakihi Iya, mithakihi. Kemudian yang ini tohirina tahirina kholidina khalidina bishabihi hisabihi tolibina zalimi zo zalimina zolibina zalimina syaki sakifi siapa Ustaz? ya Nih, nah, sakifina 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 syahidihi syahidihi lahatifa lahatifa zakatika zakatika azanihi adanihi adanihi. Kemudian atas sedikit yang ini Kak nih hafizina nih ini hafizina hafizina sati'aha syati'aha wamalia wama famali'a. wamalia Iya. tolibina Talibina
za za apa, zakirina, Zakirina. asabihi, Asabi'ihi. fahalika, Fahalika. mawaliya, Mawaliya. biziyadihi, Biziyadihi. Panjang. bizizadihi, Biziyadihi. Kemudian yang ini. fa fayatama, Fayatama. masak masa masakina, Masakina. binasirihi, Binasirihi. Ulang-ulangilah sampai tiada keliru lagi. Itu harus banyak ulang Kak nih. iya, Biar pinter. Nih hadada ini kalau dikasih titik jadi tak marbutoh tuh ya. Dan tak marbutoh tuh adanya di ujung. Tak di marbutoh. ujungnya. Di Oh, ujung maknanya doa. kalau di bacaan panjang tuh nanti kalau dihentikan tuh jadi H ya? Dibuka jadi Betul H? jadi H. Oh, gitu. Betul. Oke, Tak oke. marbutoh. Mhm. Ti ti Silahkan. ti 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 ti. Titi, titi, titi ya. Oke. Kata titi, titi. Fatihati, Yang panjangnya fa-nya doang. fatihati, Fatihati. akhirati, Akhirati. rofiqoti, Rafiqati. rofiqoti, robaroti, Gobarati. coba naik ke sedikit Ustaz. Yang ini. Amila. Anu, amila, Amila. soliha, Soliha. alihati, Alihati. alihati, hijarota, Hijarata. wa, wanada, Pendek. wanada, Wanada. ho, khotoya, Toknya panjang. khotoya, Khotoya. wa abihi, Wa abihi. Panjangnya bija. wa abihi, Wa abihi. basorihi. Kakak suka ngulang pelajaran nggak? Enggak ya? Kayak Bu Patonah ya sama ya? Nggak ada sempet. Rajin ngulang Pak Oh Ustaz. rajin. Kirain kayak Bu Patonah nggak pernah diulang. Bu Alhamdulillah. Fatona, Ustazah Fatona tuh udah pandai, dia nggak ngulang nggak apa-apa. Iya dia udah. Tapi kadang-kadang lupa lagi kalau nggak Ulang, diulang kan suka lupa pada gitu kan. diulang-ulang Pak Ustaz, tapi kadang itulah bila berada lupa tuh ada gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Ntar lama-lama terbiasa insya Allah. Nah, insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan. Basarihi. Kemudian yang ini. Akima. Akima, Akima. mahisha, Mahisa. zahidoti, Yang panjangnya adanya doang. zahidoti, Dahidati. gosyiati, Gosyati. Bukan gosyiati. go Gosyati. gosyiati, Gosyati. madhoji'a, Madaji'a. Lagi online. ulang. Iya.
Mado Madaji'a. Madoji'a. Kemudian Amini. amini. To'amihi. Ta'amihi. Waladihi. 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 Yang ini. Waladihi. Bawah ya Pak Ustadz nih. Bisiha ya. Bisihafi. Bisihafi. Maridho. Maridha. Zabaniyati. Zabaniyati. Kotaroti. Kota roti. Kota roti. Kotaroti. Iya, bagus. Yang ini, ya silahkan. Nih. Syami'i. Sami'i. Basiri. Basiri. Hamiyati. Hamiyati. Asonihi. Asani. Oh, Mm-mm. asoni. Bentar. Asani. Latifa. Latifa. Kobiro. Khabira. Hafidhoti. Hafizati. Bibani. Bibani. Syafa'ata. Syafa'ata. Wiroka. Sogiraka. Bato'ihi. Boto'ihi. Makomi. Maqami. Yang ini. Azizi. Mana Pak Ustaz? Oh nih. Hazizi. Pendek. Azizi. 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 Hakimi. Hakimi. Ni'ajihi. Ni'ajihi. Azabi. Azabi. Halimi. Halimi. Kodiri. Pendek. Kodiri. Kodiri. Terus yang ini. Nah, Nasiati. Nasiyati. Kadibati. Kadibati. Nawasi. Nawasi. Wi'ada. Wi'ada. Tijarota. Tijarata. Fatoroni. Enggak, panjangnya ujungnya doang. Fatoroni. Fotoroni. Syati'i. 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 Binar. Fi narihi. Binarihi. Fi Wa narihi. akhibihi. Fi Fi. akibihi. Fi akhibihi. Fi akibihi.
Kita diulang-ulang lagi Kak ya, udah lumayan Masya nih Allah Ustaz, bagus. 11 dulu deh, 13, nanti eh, 14. Dikit-dikit yang penting mantap Masya diulang-ulang Kak ya. Allah, Ya oke. mohon maaf suara saya juga agak, begini nih, Kurang 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 nih, enak, kurang mhm, enak. kurang enak body. Aduh, Oh, penat, capek. penat, iya ini lagi bikin film-film itu Kak tolong saya bikin Oh boleh, metode heeh ajari. heeh Metode ajari itu. Ajarin heeh. dong, selalu diajari. Itu ada, Oh, pengenalan ya ada huruf, di WhatsApp tuh ya? Di eee, WA? di WA belum, ada di YouTube, nanti saya Oh ada, kirim oh deh. di YouTube. Oke, Nanti saya kirim linknya ya. Masya Ya Allah, biar dipelajari, baru bagian 1, bagian 2, bagian 3 mengenal huruf, oke, itu. Dari situ nanti heeh, mantap jadinya hurufnya. oke, insyaallah, Terima heeh. kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukur